katum gariti pakai dustur, balabu namar kata, usim garikasi, usin syar huri umbat ya kabor sinsyar. Kalong tang ki ajar jong hima kaba makaru, kamlong bakut namar bagadei ke jong Paidbah. Bakut namar kata dei Paidbah. Haga jingong sim kis im khasi. Namar kata kis ngutu bagi long tang ka benta juga hima. Kabalong ka jong Paidbah. Bana lor Paidbah amdan syuk ka wei pak ka bor. Kis ngutu. Kini kedai kabala sanjur ya kata ka sinsyar Paidbah ka jong khasi. The voice of the people party namar kata ka daw ka bu ya ka thong ka jong ka jingpet jingai ka jong ka ya kata ka vision ka banyo. To revive, restore and transform. Nila iba kata ka sinsyar democracy ni sinsyar Paidbah kalad dur kani ka juk ka bangi imenta job na kisnut ho mau prahim job. Henry kitray sitom banggere kapala ban pensnut ho paklayu Paidbah krang ba kani ka but pra kan syuhyar de remde kan syuhyar na gyong in syukiu mengi tang tala yon e kabamot pa karukom perkhat ka joki ka pher nagar kom perkhat ka jomi abang ingi le chu Paidbah ni penandam ni boy tenin ni boy ban pensniu ban penjat dan ki boy ki ban pensniu ki ban penjat wala ka check andri naga jinga kun ni hab ban yakun ni hab sei ka bor ni hab sei ka boy tang ba ka boy dei ka ban penjat ka boy kam dei ban pensniu ngai pa ki Paidbah ha ka ri ka bi ka chu Limba kali ke jing pensyai, kibaya snow yang kali ke jing pensyai ke jing. Kin syai ketar kumbaga ni ke si shisha ke syai. Baka jing ko aja ke voice of the people party. Kamde baka ko ayu au biuke walong sim. Mereka kuat baka ta ke bor ke jing Paidbah kali ban pai biang ke jing Paidbah. Bo Paidbah ukun hajal di ban tiplut. Ya kalau kami jit, itu kami thong bagi kam di jing tui, hapok kahima, bagi ke ege ke kam nang nismat dan kam ban tempe. Jadi nama kata ke executive committee ke jungi Hepor district council kalau peni ya kau ke jingpun pernah kan notification syaki aim syaki sodar bat syaki kibadan ki raj ba kimdei ban ai wai ni thi ke jaga himan ni ke jaga raj kimdei yo jingpun chuan ke isi kata ke ni kala jingada nama ngim po shu ba tang us sodar ni tang sim khna ni sim raj bung ni tip utang ba ki katu ne Nomor kedua ke jing Pursang Jubab juga sarkar menta tumdu ban dakhal ni ki jaga Paidbah ban thau ban kredit ki land bank ni ban bu jaga bat on la bu jaga daga sarkar kala long try ki jaga kala thiet ni masyu menta ban khan ka sarkar kala ban le mon nomor kedua ko ki Paidbah ka jini juga voice of the people party kare ka por ka don ka me shwaba ka umsau bat shwaba ka por kan dir idon kam ban geng rangba bat ram don ke jinga rutin ram don ke jinga rutin habang ayo snow kay ke baca ke MP election ke belada bara bang ayo snow kay ke baca ke MDC election ke belada kalau yo lat bani kendo igi bopon ki brio ki bakrsham odan shibon ki non krsham ge jing ki basnu thu ki basnu kia kalau igi kendo igi non krsham ki bakham tulat haga jingim ge jing ki Kiba ngop haka jingdi, bat kata ke jingdi kemdi kiba malu mana, itu kiba ngop haka jingdi. Bara bagai kendu igi beriu kiba kum kini nga jus semua tuat bani keren man kali, bat kau bahangi tengah ayo pisah, baidi, tengah orang ini tinggi mai te ini, tamangi sekolah menongi bi bagi ayo pisah baidi, tamangi perkat cuy yang lagi, perkat igi kon yang tak behupra kau. Kalau ada kita kibri kepada tot agak jingem beri agak jing syate seku mengatakan judi buat kita semua tu ban perkat ya kan lawai gikun mangama pi atong yin pakla ya kata namar kata aku ki Paidbah ngi badan ni sekmat piem don kamban alat igi jing artin ya ga jing lenti igi jing ni monang ni ban yala election ni monang ni ban wa de ka thama ka bangong menela ni ka jing ka ja ni wan hang ni ban wa de ka jing shomsu kerja sok kerja beli bahkan lenti ke berbaik lingba kiji pensyai kiba komkini pertama kita dalam jaga parti akan ada bor ke pemerintah hapra pasti yang lagi tiga orang jom kita ingin pertabian hapra
Three. Kapag ini kinang ya. One, kumni. Yang itu cuma senumpang mat juga Borti blue.